ćemo za praznike od Vodica do Makarske, plavo nebo sunca prepuno, za druge nedostupni trenutno. I zato najbolju pjesmu za najgoru vezu želim ja. Daću novce nože s marijačima da mi sviraju tonu tuge, nosim na ramenima, al večera slavit ću. Nemaš brige, držat ću ti fige da s drugom zasijaš. Ja za kraj nazdravljam za nas, hvala na svemu, mučas krasnije. Jednom kada ovo prođe, kad uz pjesmu krene vino, jedva čekam dobri ljudi da se opet zagrlimo. Кога зборуваме за големите југословенски звезди, не можеме а да го заобиколиме името на големата Неда Украден. Пејачка која што има повеќе од 400 хитови песни, но и над 5 милиони плочи. Но дефинитивно препознатлива по една од песните која што ја знае и младо и старо, Зора е. Кажете ми, Неда, прво добар ден и се разбира добре дојдовте во нова дружба со македонската публика. Кажете ми, колку Зора е од значење за вашата кариера и кое е значењето на песната? Prije svega, dobar dan vama i vašim cijenjenim gledateljima. Ja dugo pevam i od kako znam za sebe imam dosta hitova, ali Zora je svakako je pesma nad pesmama što se mene tiče, pesma koju sam prije 36 godina snimila, kompozitora Đorđa Novkovića, autora mnogih mojih hitova, ali ta pjesma donela mi je ono što možda neke druge nisu, a to je ljubav širom svijeta publike koja je razumjela tu pjesmu, iako možda ne govori mojim jezikom. Jedna pjesma koja ima jednu magijsku moć, jedno univerzalno sredstvo komunikacije i otada ta njena dugotrajnost, veliki tiraž, mnogobrojne nagrade, aplauze, ljubav publike, priznanje, suze, sve. Јас бев навистина многу мала кога излезе таа песна, кога ја отпеавте и буквално се будевме и ние тука во Македонија со таа песна Зора ја сванува. Веќе 50 години сте на музичката сцена, навистина многу генерации пораснаа со вашата музика, па сакам да ве прашам која е тајната на вашиот успех? Вие и во 8-та деценија од животот изгледате одлично. Hvala lijepo, hvala na komplimentu. Vidite, ja se bavim ovim poslom, počela sam slučajno, iz amaterizma, iz hobija. Iako sam završila 2 fakulteta i spremala se da budem sasvim nešto drugo, muzika je preokupirala i zauzela cijeli moj život. Ja sam vrlo posvećena tome, ja nisam slučajno ovo što jesam i u ovim godinama, jer se zaista trudim prije svega da izborom dobrih pjesama, da aktuelne saradnike, da u aktuelne i poznate kompozitore ubacujem potpuno nove saradnike, nova imena, svježu krv, svjež sok da dajem u svoj repertoar i da je normalno se prilagođavam jer muzika je kao i život, kao i ljudi. Mijenjaju se aranžmani, mijenjaju se načini razmišljanja, tekstovi, lirika. Jednom riječju, da bi se opstalo mora se biti aktuelan, mora se pratiti, ne mora se naravno po svaku cijenu biti u trendu ili trendsetter, ali svakako se treba prilagođavati jer jedan divan stih Duška Trifunovića, poznatog pjesnika jugoslavenskog, kaže: ko ne želi da se mijenja, vole ga i sažaljenja. Ako razumete, jel? Jeste.
Jaz mislim, da sekоја работа која што се работи со страст, со љубов, не може да нема успех. Рековте дека не сте планирале, не сте имале желба како млада да бидете пејачка. Која ви беше желбата? Што сакавте да бидете, да не бевте пејачка? Pa znate šta, muzika je nešto sa čime se mladi zanimaju širom svijeta, širom i tada naše te Jugoslavije. Svi smo nešto pjevušili, svirali i tako. Ali ja sam rasla u jednoj porodici koja je mene sasvim drugačije vaspitala. Moj otac, ja sam bila jedinica, jedino dijete u svojih roditelja. Moj otac je smatrao da ozbiljan čovjek, ozbiljna žena, žena koja je pametna, koja je vrijedna, treba da bude obrazovana za nešto, kako je on govorio, ozbiljnijim, a da je ovo za popodne, ovako popodne navečer da nešto pjevam, jeli, kao hobi. On je smatrao da je muzika, odnosno ta popularnost, da je to nešto što je prolazno i da moram da razmišljam o tome da ću jednog dana kad ta slava prođe, da budem neko ko treba da radi neki stalni posao. Ja sam zato završila pravni fakultet i engleski, misleći da ću biti diplomata, da ću raditi u nekim međunarodnim organizacijama i tako. Ali uspjeh koji mi se desio sa pjesmama, a vi ste jako mladi pa se ne sjećate, moj veliki uspjeh i moj prvi ovako jugoslavenski veliki hit bila je pjesma Srce u srcu, čak davne 1975. godine na Opatijskom festivalu. I poslije te pjesme ja sam ovako lansirana u neku jugoslavensku popularnost i držala 1000 koncerata od Triglava do Đevđelije. Po nekoliko puta punila dvorane u Skoplju, u Univerzalnoj sali, u Štipu, u Strumici, u Titovom Velesu, tada sadašnjem Velesu. U svim malim i velikim mjestima i Makedonije, i Srbije, i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine, pogotovo Slovenije i Hrvatske, gdje ovako nekako ima jako puno mojih fanova, publike i ljudi vole ovu vrstu pop muzike koju sam ja pjevala. Tako. Јас не се ни сомневам дека ќе бевте успешен дипломат доколку тргневте и по тој пат, но среќа за вашата публика што останавте пејачка и што професионално се занимавате со музика. Токму за вашите падови, подеми ќе можеме наскоро да читаме и во вашата автобиографска книга. Па сакам да ве прашам докаде се планувате за издавање на истата? Кога ќе може публиката да се запознае со деталите од вашиот живот? Vidite, ja imam zaista jako bogat život i bogatu karijeru. Mnogo toga se desilo u mom životu, i lijepog i manje lijepog, što bi trebalo zabilježiti, što je vrijedno preneti nekom ko voli da čita biografije poznatih ličnosti. A osim moje biografije tu ima događaja koji su svjedočili mnogim društveno-političkim događajima u našoj bivšoj zemlji. Tako da je to knjiga ne samo o meni, ne samo o mojim pjesmama, nego bit će knjiga, autobiografija o jednom vremenu, jednoj zemlji, o svim onim sjajnim ljudima koje sam imala čast i zadovoljstvo da upoznam, sjajnim kompozitorima, a sarađivala sam sa svim zaista najvećim imenima tadašnje jugoslavenske zabavne muzike. Od Slovenije do Makedonije, od Đorđa Novkovića, Rajka Dujmića, Mate Došena, Zrinka Tutića, Kemala Montena, Kornelija Kovača, Nikole Borote, Tomaža Dovicelja, Grigora Koprova. Znači, ne postoji autor koji je nešto značio u tadašnjoj zemlji sa kojim nisam radila. I dovoljno je samo da ispričam priče o nastanku svojih pjesama pa da to bude jedna velika zanimljivost. Ali bit će naravno priča i o mojim ljubavima, razočarenjima, braku, razvodu i tako dalje. Кога веќе ја спомнавте љубовта, дали може би сте во некоја емотивна врска во моментов? Ja nemam nikakvu vezu
niti nekog bračnog partnera, niti stalno nekog čoveka s kojim bih živjela ili s kojim bi stalno bila, jer jednostavno sam neko ko voli ovakvu vrstu života. Znate, ja sam neko ko sad zaista uživa. Nakon svih turbulencija, borbi, rada, putovanja, selenja, preseljavanja i tako dalje, ja sam najzad sada neko ko uživa, prije svega zdrava sam i mogu da kažem da mi je to prije svega blago u kojem uživam. Zatim tu je moja porodica, moja divna kćer, moji unuci, moj zet, čiji su korijeni Makedonci, samo da vam kažem. I uživam zaista u životu onako kako mislim da bi trebalo. Znači, koliko želim, ja sam privatno ne da ukraden, koliko želim ja radim, nastojim da budem prije svega dobra majka, dobra baka, ali dobra pjevačica. Volim naravno da uživam i u životu, da kuvam, da treniram, da igram tenis, da se rekreiram, da pratim modu, film, televiziju kao i svi, jel? Tako da ja nemam stalno emotivnu vezu, što ne znači da mi se ne udvaraju mnogi muškarci. Neki bi me i ženili, ali ja nisam raspoložena za tako nešto. И вака сте среќна. Дали ви се доволни тие 24 часа во денот за сето ова што го набројавте, за семејството, за музиката, за вашите лични желби и потреби, за вежбањето, за готвењето? Доволни ли се или ви треба уште неколку часа во тие 24 плюс? Дали ми е мало 24 сата? Па мало е, да, некад е мало, ali slušajte, moja deviza je mogu, odnosno moram, znači mogu. Ako nešto moram, ja to i mogu. I ma kako da je meni to sad naporno, nije uvijek jednostavno, znate, nekad vam se ne pjeva, nekad žurite, gužva na granici, nervirate se, stižete, proklinjete što sam krenula, što sam obećala, što sam ovo, ali prosto neki dan je takav i ja to shvatam jednostavno kao dio našeg posla. Ali ja sam vrlo srećna, velika je privilegija dočekati ove godine, biti zdrav, raspoložen, nasmijan, oran za rad, za posao, tako da ja mislim da je to dar od Boga, da ne treba čovjek da se žali, nego da to shvati kao jednu veliku privilegiju i nagradu. Кога се сака, се може. Јас само тоа ќе го дополнам. И ете, периодов пандемијата буквално сите малку не извади од колосек, кој што траеше, бога ми, повеќе од 12 месеци, но вие со нови 3 хита, нови 3 песни, го најавувате и новиот проект Новата Неда. И сакам да ве прашам, токму со тој проект го најавувате и вашиот камбек на музичката сцена. Па со еден многу инспиративен наслов, едном кад ово проđe. Кажете ми до каде сте со овој проект и со овој албум? Pa evo ja da vam kažem najsvježiju vijest, album izlazi 12. juna, znači 12.6. Biće promocija na CMC festivalu u Vodicama. Album izlazi u izdanju Croatia Recordsa u saradnji sa PGP-om. To je moj CD posle 4 godine, kompilacija objavljenih pjesama i naravno ove 3 nove. I mislim da je to jedan sjajan album koji zaista ima za svakog onog koji voli Nedu Ukraden ili koji prosto voli dobru pjesmu. Ima divnih balada, ima brzih pjesama, odličnih autora, sjajnih kompozicija, tekstova, aranžmana, vrlo su različite, drugačije, nema dosade, nije to sve u jednom ritmu, jednom tempu, nije to samo jedan čovjek radio. Tako da očekujem sa velikom radošću izlazak tog svog albuma, koji se zove upravo po naslovnoj pjesmi koja nosi naslov Jednom kada ovo prođe. To je rečenica koja ne samo da opisuje ovo naše stanje izazvano covidom, nego prosto označava
želju svakog da se iz svakog nekog turbulentnog perioda u životu i svakih problema, privatnih, poslovnih, zdravstvenih, da se želi izvući, da ostavi za sobom nešto što je ružno, pa jednom kada ovo prođe, kad uz pjesmu krene vino, jedva čekam, dobri ljudi, da se opet zagrlimo. Дай Боже, вие се со цел да помине што е можно побрзо, нели, овој хаос околу пандемијата, примивте и вакцина. Се вакциниравте против COVID? Da, svakako. Pa to je, da vam kažem, nemojte uopšte da se premišljate i razmišljate sve te glupave, tupave informacije koje kruže društvenim mrežama, ništa drugo nego dovode vas u opasnost. Ja sam primila vakcinu, moja kćer, moj zet, i vakcinu i revakcinu, imam dosta antitijela, vadila sam. Ja sam neko ko se stalno vakciniše, ja šta god se nudi, ja primim vakcinu, pravo da vam kažem. Uopšte ne želim da razmišljam o tome. Postoje naučnici, ljudi koji se bave mikrobiolozi, ljekari, naučnici, laboranti, sad ću ja da izmišljam šta sadrži vakcina. Izabrala sam jednu koja mislim da mi je dobra, želim da što prije se vratim normalnom životu, kao što savjetujem svima, jer stvarno 13-14 mjeseci mi smo zatočenici, mi smo zarobljenici, mi smo ljudi koji ne žive normalno, pogotovo muzičari, umjetnici, sve uslužne delatnosti, turisti, ugostitelji, i normalno da Boga molimo da se vratimo normalnom životu. Najbolji put je vakcinacija. Tako da, eto, molim građane Makedonije, vakcinišite se. Ako ne možete, dođite u Srbiju. Ovde ima švedski 100 vakcina, stvarno. Imamo 4 vakcine, možete slobodno da se vakcinišete, koliko sam videla primaju i strane državljane. Nema nikakvog razloga da to odlažete, jer, znate šta, to što vam se može desiti od vakcine nije ni slučajno opasno kao što je opasno, ne daj Bože, taj COVID i to. Izgubila sam jako puno dragih prijatelja, mnogo mojih cijenjenih, uvaženih kolega je umrlo, nažalost. Tako da nemojte se igrati, jer mnogo veća je opasnost od korone nego od vakcine. Јас сепак мислам медицината, имунизацијата и кај нас, нели, оди сега, барем за сега, се во најдобар ред и се е помала бројката на заболени, но ајде тоа да го ставиме на медицинарите, како што кажавте, и на научниците. Ние најдобро го работиме ова, околу медиумите и околу музиката. Токму со песната Где ćemo за празнике, вие и пред малку го спомнавте 13-тото издание на CMC фестивалот, што традиционално се одржува како најголем фестивал на Јадранот во Водице. Па, ете, токму со таа песна вие најавувате и ваше присуство таму на фестивалот. Кажете ми повеќе околу фестивалот и normalno vaše gledište za to što će se slučuva tamo? CMC festival je valjda jedini festival u regionu koji je ostao i koji okuplja ljude iz cijelog ovog regiona i sa koji mi sa velikim nestrpljenjem svi učesnici očekujemo. To je ne samo prilika da odemo malo na divno more, da se družimo, da uživam, nego je to prilika da sretnemo drage kolege, jer više skoro da se i ne srećemo, svaki ima neke svoje nastupe, solo i gotovo da niko nikog više ni poznaje. Tako da je ovo jedinstvena prilika da se družimo, da se družim sa medijima, jer će pretpostavljam biti dosta medija. Jednostavno da ta 2-3 dana, koliko ćemo biti u divnim Vodicama, da razmijenimo tu neku dobru energiju. Slušajte, sve nas je manje. Drugo, ova pjesma Gdje ćemo za praznike je pjesma sjajnog kompozitora Mire Buljana, koji je meni već ranije uradio jednu divnu pjesmu, davno, prije već 20 godina, evo biće, to je pjesma I gdje god bio. Miro Buljan je jedan talentiran čovjek koji je jako dobro osjetio također ovaj trenutak i kad sam prvi put čula tu pjesmu, koja nije tipična pjesma za mene, jako mi se dopala, prvo zato što je različita od ovih mojih prethodnih,
pjesama, a drugo što ima jednu sasvim pozitivnu energiju, vibru, jedan poziv na izlet, na odmor, na putovanje, na druženje. Jedno ovako lijepo rasterećujuće razmišljanje koje nije onako da vas tjera da se zabrinete da je puno neke strasti i tako, nego prosto jedna divna, lagana melodija koja prosto ide uz ovo ljeto koje nas čeka i koje nadam se da će biti tako da možemo da putujemo i da kažemo caro mio, ljeto cabrio, pjesma samo ti i radio. Ako ništa drugo, barem preko pesnata in muzikata, da ga privlečeme, to je moment, daj Bože. Makedonskата публика са навистина голема сласт го проследи ова интервју, па од тука и ми произлегува прашањето во нивно име да прашам кога може македонската публика да очекува еден голем, убав концерт од познатата и голема Неда Украден? Ja se jako radujem svakom dolasku u Makedoniju. Ja sam neko ko je mnogo često gostovao u Makedoniji. Makedonija je bila moja druga država, ja sam tamo danima, noćima spavala, turneje imala po 40-50 dana i zaista makedonska publika, ovo vam sad ne govorim kao neko ko vam laska, nego jednostavno toliki užitak pjevati ljudima tamo, zato što su muzikalni. Vi to ne morate da molite ljude, ajmo, rukice, nogice, aplauze, nego ljudi pjevaju, uživaju jer su muzikalni, jer po prirodi čini mi se u genima svi imaju želju za pokretom, za ritmom i tako. I jedva čekam moj zadnji koncert koji sam imala u Priliku na Beer Festu je bio veličanstven. Pozdravljam sve, evo ko nas gledaju Priliku, znači nosim najdivnije utiske i rado bih došla, naravno pozovite me i ja ću doći pjevac, gostovat sa velikim zadovoljstvom. Ке ве пречекаме, се разбира онака како што заслужувате и се радуваме на вашето доаѓање. Неда, ви благодарам што издвоивте време. Знам дека ви е букиран целиот ден и дека веднаш по нас гостувате и на други интервјуа. Уште еднаш благодарам за ова полчасовно интервју и се гледаме на концерт во Македонија. Благодарам и вама, срдечен поздрав svim gledalcima i do skorog viđenja. Jednom kada ovo prođe, kad uz pjesmu krene vino, jedva čekam, dragi moji Makedonci, da se opet zagrlimo i da zagrlimo. Пријатно, поздрав и бакнежи. Ćao. Ćao.